ukuthi-ke sifuna ukubona abantu bethu basuka emgwaqweni babuyele emakhaya. And okunye siyabasiza kakhulu cause bahlala laphana phandle bayalahla amadokhumenti abalulekile afana nama-birth certificates and nama-IDs. So siyenza sure ukuthi-ke sizama ukuthi-ke nabo bakwazi ukuthi bayithole lezo zinto lezo efana nama-birth certificates and nama-ID. And okunye ezi-outreach into esifunayo kubona siyenza futhi ukuthi sibe nama-talks nabo lapho khona sisuke sikhanda khona ubudlelwane nabo. Cause iqiniso lithi-ke siyafisa ukubona ukuthi-ke cause iqiniso abaningi babo bangama-drug user. So siyafisa ukuthi-ke sibabone ukuthi-ke baphume kule nto le abasuke bayidle. So senza sure ukuthi-ke siyabarifela sibayise ema-rehab. Okay, and another thing okunye esiphinde sikwenze futhi ukubona ukhona lapho uthola ukuthi nabasa-willing for ukuthi-ke nababuyele ey'koleni. Siyenza sure ukuthi-ke sizama ukuthi-ke nasey'koleni ezahlukahlukene to communicate nabo-principal ukuthi-ke bakwazi ukuthi-ke nababuyele ey'koleni. And siphinde futhi eze-outreach sibe neklasi le-skills esiranayo khona la ekhaya e-YFC. Iklasi lelo efana ne-sewing and kube khona i-baking, but for now into abasasebhizi ngayo basenza i-sewing, basafundela ukuthunga. And ezinye izinto esiphinde futhi sibasize kuzona lapho bahlala khona umetro uyabahlukumeza kakhulu. Uyabahlukumeza kakhulu umetro, uyabashaya, ubathathela zonke izinto zabo, ublankets, iy'mpahla. So bayafika-ke la kithi ngoLwesithathu uma sebazokwenza leyo program, bafike ba-report bacele naney'mpahla ukuthi sibanikeze ublankets. Senza sure ukuthi-ke siyaba-provide yonke lento abasuke bayicelile. But ekuseni uma bafika siyabaprepare for i-breakfast. While basasebhizi nokwasha, siprepare i-breakfast, and uma sebaqedile futhi uma sebaqeda uku-attenda iklasi bese uba khona isapha. And senza sure ukuthi-ke osukwini wonke umuntu uba comfortable. And siphinde senze sure futhi ukuthi-ke onke ama-cases cause siphinde siba nama-interviews if there's a new beneficiary esinalo ngalelo suku. Siba ne-interview naye sizwe ukuthi-ke mhlawumbe lokho usizo angadinga ukuthi simsize kulona thina ezoba-YFC. And leyo case bese senza sure ukuthi-ke i-case yakhe umntwana sayilandelela cause iqiniso lithi sifuna ukuthi sibabone bamuva laphana kwi-straight babuyele emakhaya. Ngiyabonga.